Japhan Birtakemi. Dipo Medical College and Hospital alongta COVID-19 testing laboratory CM Ronghangpen Impupontanglo. DCC Maipu Korsing Intike BJP Asong Apan Kapahai Tuji Apan si Kiklempusi Kasang Terangpi Arbokpang. Puthot PDC Kiklembang Inut Kaching Nangtu. Kardom Piniprentan Bertalong Penilisa Mijilihan Sepi Non Bertang Tonpen Arjek Tha. Non malom kachi thangplop COVID-19 na keso kilong aphai karbianglong alongta aphai nang badbom tangno. Bangso keso do avyang theka chini Japan Jorhat GMCH via satlang ponang verlo. Bonta pinipena bangke ake helodam joklopen Dipo Medical College and Hospital alongta longponpo. Karbianglong pen angtan pen kibangke ongdong atumapan quarantine lapen home quarantine kapado ponaphai penangan dolo. Lapuan arni pen keso do kave ang thek kilong Japan Dipo along COVID-19 testing laboratory kave derajok Jorhat GMCH along avi asat lang kapale pen ang thek kilong Japan nitrok toxian inghong nang ko. Bangso jok quarantine bohalong dim klong kachitang te penajok nitroxi ninar ke padopen hem kapachidam laposonta dolo. Bonta pinipena bangke aka helodam joklot pen Dipo Medical College and Hospital alongta COVID-19 na keso ang tekilang Japan COVID-19 testing laboratory Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aridengpen Impupontanglo. Bangso kang pupenajok nini nitam ang bongta COVID-19 na keso doma avema bangso ang tek longponpo. Bangso hot Karbianglong Autonomous Council CM Ronghang pen kirangkia pan kapachini po na tengke ang tan pen kibang atuma phanta vi asat lang ang tek nini nitam ang bongta longpo. COVID-19 testing laboratory kami ya গ্রহণ কৰিব আমি পাইছোঁ আৰু আজি এই ঘটনাত আমাৰ আজি আমি কৰিলোঁ আৰু কালিৰ পৰা টেষ্ট কৰা হ'ল আৰু ৰিজাল্টটো উইদিন 2-3 ডেজতে পাই যাব। কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সমুল্য হ'ব? এইটো তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ডিমা হাছাও অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কাৰ্বি আংলং এই তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ইয়াত টেষ্টিং কৰা হ'ব আৰু যিমানখিনি বাহিৰৰ পৰা আহিছে মাইগ্ৰেণ্ট যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ টেষ্টিং প্ৰথম কৰা হ'ব আৰু পিছত আমি আলোচনা কৰিম যে প্ৰিন্সিপাল আৰু ইয়াৰ ষ্টাফবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰিম যদি কোনোবা যদি দৰকাৰ হয় আমি ঘৰে ঘৰে টেষ্ট কৰিব। Bangso kangpo hot MP Horen Singh Bay Karbianglong Autonomous Council EM lapen MEC Dipo Medical College and Hospital Superintendent lapen Joint Director Health Service atum Chetongdon. News Desk Report Karbianglong Live. Karbianglong District Congress asong kachiton te alam the pini Karbianglong District Mohila Congress Committee maipi kasang te rangpi arpu kachi open si ang theklang bontangno ni anchat kali a constituency tin along penta Congress Mohila arpu pen chi opon at jipusi ke therpadupon Karbianglong District Congress asong arlo pen kachiton te alam pini hong anakiklang Bangso alam nangkiklang laki pini Karbianglong District Congress Committee asay hemalong KADMCC amay pi kasang te rangpi arpu kachi open si bangso kachiton te alam the naklanglo kasang te rangpi arpu pen kachi onang kokapothak KADCC maipu Korsing Intia phansi akoy pipon সভাপতি পদ দিয়াৰ লগে লগে আমি দেখি আহিছো কংগ্ৰেছৰ গুটেই কমিটিটো মহিলা কংগ্ৰেছৰ পৰা আদি কৰি ইউথ কংগ্ৰেছৰ পৰা আদি কৰি NSY পৰা আদি কৰি আৰু আনকি নিজৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কমিটিও সন্তুষ্ট হোৱা নাই। তেওঁলোকে যেনেকৈ কাম কৰিছে নতুন সভাপতি গৰাকীজন খৰচিং ইংটিয়ে যিসকল প্ৰকৃত কংগ্ৰেছ পুৰণা কংগ্ৰেছসকলক আঁতৰাই নতুনতা যিসকল বিজেপিৰ আজি বিজেপি কাইলৈ এজিপি পুৰখিলৈ কি কয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেইসকল মানুহকে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছত মানে পদখিনি দিয়া হৈছে। তাৰ বাবে আমি দেখিলোঁ বহুত সময় আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ কামো কৰিলোঁ
কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা সভাপতি যদি থাকে কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছত কোনো পধ্যে ইয়াত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব নোৱাৰে KADCM amai phukhor sing inti jongjung kama thaki chokche abana ki mi ke plake do kogajok abarem congress song aphan bikoksi ki bangmi atuma phansi arpuge thesitami pekpon lablo bangso jok si bangsori hini sose mohila congress claim bangatum thedung aninke oidu bangso jok si pini arpu penche opanang kokloputa kasangte rangbi pherangke thengnu ningje pon আমি কংগ্ৰেছৰ দলৰ পৰা আমি আতৰি যোৱা নাই আজি মই ৰেজিগনেশ্যন দিছো মই প্ৰেচিডেণ্ট অকলে দিছো কিন্তু মোৰ লগত যিমান কমিটি মেম্বাৰ্ছ আছে মোৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে মোৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছে সকলোৱে ৰেজিগনেশ্যন দিব কালি ভিতৰত আপোনালোকে পাব আৰু কিছুমান মণ্ডল কমিটিবিলাক যিহেতু গড়কান্থি সিংহাসন বুকাজান সৰুপথাৰ এনেকৈ দেওপানী হেনেকে মানে বহুত মণ্ডল মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটি ৰেজিগনেশ্যন দিব Khorsing ing TKADCC mai phu arpu deng dep penapi song aphan klem PPC BJP aphan kapahai ponja aphan si cyclem pon rongputa arbok pon thu News report Roshan Hanse Karbi Anglong Live Non malom so dihena mobhan bertain ton ponik sinang MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihena mope puthot betar jopon thek lonang COVID-19 na keso kangdang boma jok ki ong dongor ratum kachongda damje phan a ok kachikom rom non puan ta dolang bangso jok arni bang kachongda chotben hemret kachelana ahem to natum ahem ane san ki chojia phan penang ana ki sung dolang bangso puthak rat chini ponsi youth for nature ateranga hin pen pater piponsi west umlapher LP school kapathua klamalong rongpli arada tumaphan ki chuason ki rapajer pon Kerap kapajer pon laki sang kiji pho dali kiji isi inti jangthu lapen sabon lapen osumara tomaphan sitami kichuason ron ponno Youth for Nature ateranga hinpen kapater pipon along Green Hub Tejpur lapen Northeast Network Guwahati atumpen cherap chitodon lapusona saikideng hot dongkamuka Municipal Board Ward Commissioner Serlongki B lapen Nogao KSA mai phubarim sarlongki teranga tumsi rapdon Lason thak si sermili inti pi sitami kecho inti bor phokeban cherapdon lopusi Youth for Nature atumpen pachini pon Youth for Nature dongkamukam pu lapen ni dum hadong padap dongkamukam pen pedap ni tum adap bai troxy mate porphai troxy porsi nil tum nangbar lo nangbar pendap umlafer west umlafer anang kili ke baji porphai isira chitim anu nangale stanil tum da je la so virus active su mate pir thi chathang flu bahut kisung mate lockdown opor hot stame dang tum rong rup dak tum kidu kela ka tum la pen dak penan rong asor tum hanan semini tum nil tum hin pen asap so vet sita kerap nang thono remotor
kewang ni pen jenglok ni tum kang doi si kewang sta nil tu macho ya pes tami impan bangge dui kok lo mane kang doi pen si nang kewan lo bon sta meni tum kepeduk lo je rong rup atu mangke jap penun kangkir pen ke thi thedat ni he jap penun nil tum tumi kawidat tumi ni tum associate me nangrap tekang po Pini bangso ke rona sa kedeng along kado kabe rong pri arada tumapan pipa jerpon. Lapuson kiduk dat arada tumapan ki matha ponte kaputhak Youth for Nature ateranga tumapan ratpen kachero pajerpon. Nangai tumna pina pigi lo pasini tumtana si hungin lo ase keduk kila lahan lo non ka kisu ke boy kitu amchat na rus lilir Nte nangli tum la bangso chiklo yon thom lo non lockdown la bangso avur nangkele lo hut nangli tum kopi si la dak kisung nai la pen kadure nai ke doik lo kisung kedu pi ayuk nak pot ayak ta sum dum hoy nang nak na som si dukko ki cholong le ki junong le inti man thu kachuri ka chorlana dim hilowing ma mate bokhet hiluwing lo nangli tum la dak pen ko andam na lang inti man thu sai yoy phananta sai yoyan ta ham panai biar leletik tu satu leletik hiluwing lang Bangso sangkero na sa kedeng along Serlibon Timungpi, Avijit Crow, Atur Sonteron, Amrit Singh Terangatum, Chitongdon. Dongka mukam pen kabon militi sopi, lepen ulukonci pen hemare rongpar, Karbeng Long Live. Dogmoka Police Station Kaparlo, There Basa Anam Pialong, Police Army Atum Kakuruk Damahot, Puthot PDCK Klembang, Inut Apan Kinep 2. Non hejong PDCK Klembang Bangke Thomatum Chingnang Darapi Puthot ke damtang wo signify cap arni inut PDCK Klembang Chingnang Thulo. Kachini dona tengki police pen armu oksotum chelang rapetsi Dogmoka Police Station Kaparlo Thirebasa Atalo Malom ke damtang wo signify sir cap arni jirlo por malom pen Qatar lewasai dengsi Puthot arni mate wo signify cap arni ajo jirlo poran Qatar lepado ponsi thengmirok kwa demalong dharamhan sepu inut PDCK Klembang aphan neping nang pondo. Alang lipan kene bahut karju pater toka hutsi along kapre kadimalong pen pistol isi amukereng mukep lapen radio set humni longpon. Halapu PDCK adum kacepa chongver aboha ihumta kripi ponno. Kaching nang long check PDCK Klembang dharam hanse ahemke klurdonga sorpusi pangthek ponno. Chethan pon me kedamtang roini angbong police lapen armuok sotom batai ke thoman PDCK atumapan kiri katar lepasai pada pontang no. Laso angbong penangan PDCK Klembang lapen ongdong resim kang tanghai hui sitamit longpono. News report Sarjab Kathar, Karbeng Long Live. Kedamtang wo signify cap arni jirlo apor malom mokoilum longtar thepi along forest asai khiatum ihum kang hua thengpi kenebdun long. Kheroni Southern Range Kang Jurikindeng Mokoilum Adung Longtar Thepi po Demalong Kedamtang wo signify cap arni Ajojir lo porphai kre isi malom ihum AS02CC 1604 atata mobile playing tir kang hu athengpi Meghalaya anathu kepon bomahot forest asai khiatum nebdun cheklong. Kachini dona tengke Meghalaya along re anathu kang hu athengpi pon bompu Joy pen berta kelong megajok Kheroni Southern Ranger Division Tokdi Japon Lensi Mokoilum longtar thepi along jopang thang tondunlo. Laso hot thengpi kang hotum achar pen forest sora tumapan ke theklong lokajok agari che otekang koksi katroplo. Ranger tokbi asang ho kapachinia tengke kenebdonlong athengpi lake thengjang thu bank truck el poma bengni phang beng thom lapen emsal e beng hano. Kado kabe bengkre hini pen hitianam suri krenar kep kalite suri ingkoy anbak dota hai pusi ranger tok biasang ho pachini pon. Halapu ke ne patheng pi lapen agari abang non amat ke ahem phuklang ke langputa ranger bibison tok bi pachini pon. আমি 10টা বজাত এটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন পাইছিলো তাই ইনফরমেশন পোৱাৰ লগে লগে মই এটা জইন্ট টিম গঠন কৰি দিয়া হৈছে এইটো টিম হ'ল আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ষ্টাফ আৰু আমাৰ চেণ্টাৰ আছে মাকৈডুঙৰ চেণ্টাৰ ষ্টাফ আৰু মাকৈডুঙৰ আউটপোষ্ট পুলিচ প্ৰশাসনৰ
তেওঁলোকৰ সহযোগ লৈ ৰাতি 11:30 আমি গাড়ীটো ডিটেক্ট ধৰিব সক্ষম হৈছে। কোন স্থানৰ পৰা হেৰি কৰিছিলে জব্দ কৰা হৈছে? এইটো মোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে মাকৈলুং ষ্টাফ আৰু মাকৈলুং আউটপোষ্টৰ ষ্টাফে গাড়ীটো ডিটেক্ট কৰি থৈছে। কোন জেগাত মানে ঠাইটো লংটাৰ থেপি বুলি। লংটাৰ থেপি। কাঠখিনি ক'লৈ লৈ গৈ আছিলে? এইটো কাঠটো তেওঁলোকে এইটোতো ক'ত চবেই জানে, এইটোতো মেঘালয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ। Pini prime time berta ke lepas kang tonik lo dome thak me kardom.